Yesu ya tewe, elof Yesu ya tewe, elof Yesu ya tewe ya so uma, elof Yesu ya tewe, elof Yesu ya tewe, elof Yesu ya tewe ya so uma, yefa ane na oia, yefa ane na oia, yema walunga ole fane na, ia via oia tangata uma, fa apema ona tangata pa ia ole tupu ia fane na, abatu ia levi inga ya Yesu, matau atu na lofa, matau atu na lofa, abatu ia levi inga ya Yesu, matau atu na lofa, sili sili. Sua papaya, sua papaya, give me to I lo wangana be alone na sua papaya, sua papaya. Oh, oh. Hallelujah, hallelujah. Vi ele tu ele nei fo I tu la, matalo fa tu ile pa ia malu shitanto butulu. Elo fa peo na mafuta mai mori nei ava no tato te mafuta ai I lungo le tato wa lau pe panei ia ma tato prokalame fia lava se tafo mafuta mai ai ile nei fia fi fa talo fa tu ia te oi ile swafa ban malo ke riso a failo mafuta mai Amerika ia Hawaii ia maso se tafa ia o te loa o lo o fa peo na ngana leile tu ia te o tou te leilo pu o tase fia le jaimi o lo mafuta mai ai ia nisi fo I Hawaii ia manisi la fo I lato ia le tatonunga ia o te leo nisi o lo o mafuta pe tali le taimi o tato prokalame ia I think o laua late night le si tu le lalolangi a fai fo mau o tato prokalame o ia nisi fato ama I mo mai pe amalama fo le taiao ia pe fa me fo ia ona fato ama I mo le tato prokalame fatalo fatu ya te oe il sofa man malo Yesu ke riso ia sa mo si tato watano ni si lo fa piona mafuta mai leva yaso ma leva yaso o te lo ia u faisi tonga tato data ina I sa mo avi ia le tua mo pela na fa so mo fu le hava no e te mafuta mai ai
e rei fo ia fiafi whaatalo whatu ia te o tau. Ia inei fo i New Zealand, ma au se talia, ma lore soifua, pa angora tātou plokalami, ia so sa te itasi, ma so fo oliva ia so wha ma loa ti ia te o tau. Ia a tonu e le o mautu lava, ia teimi o tātou plokalami, e nisi o teimi o le lua i le auri o le ausa, ia o nisi o teimi o le itu lai fitu, i le afiafi, ia pe awha i le itala whianga i le itu lai lua, ia mursi le fia fo i le pa ia malu si tātou o tanu. Ia o esi swinga fo i lau i tu, i rei taimi ia o lea ua amatalia fo i ia nisi o kumato wa sauninga i le tūlai se fulu i le tae au, ia o asu sāta i tasi, ia tele lau taimi ia o pe ua le maa i fo i ia le tātou taimi, ia pe ona whaatulanga ina i le au huli, ia ona whaatu atu mai fo i la i le tūlai fitu le fiafi, ia sau se taimi o i lumo ona wha amautu wina la ia, i se taimi e wha pe ona tala whia ngai o no lea whaatu a mata amatu sauninga, ia ele tatununga, ia o lo tomo fai sa ili ia se teimi tala whia ngai le lei, ia mo i tātou, e vi ia le li, ia pole a lava teimi tātou teo, i pe lua i le uli, pe fitu, a la lava tātou teo mai, ia e maua lava i lunga tātou lau pepa nei, ia tātou plokalame, ia ai tonu, ia, o le whatu a tau lo mawhau, ia nisi wa avea lava tātou plokalame pe o iwa lo lotu mai ai, whaatalo whatu fo i le ahuso, o lo whaapeona malanga mai sa moa, o lo whaapeona ngā lulue ngā whaavai taimi, e ile tatununga to tele o tau au mau e nei atunu i whiau ma ngā luenga, ia wa avea nei plokalame o se plokalame te mafuta mai ai, ia o vala fo i maainga, avea nei plokalame whawhangaina lo wola whaaleanganga, ia ai, ili o mose ava noa e te mafuta ai i tau wa onga ia male tau e kalisia i Samoa tau tele i malanga mai New Zealand ma Australia nisi lungo le auso i lungo le waa whaatalo whati a te autou ma lore soifua to tele nisi o auso o lo mafuta mai lungo le waa ia nisi o vaiaso moli mai a lo whaanga moli atu ia lo whaanga ia o tātou plokalame ia te autou ma lore soifua whaamanuia le tua ia te autou i whiau mga ruenga o lo whaapeo no autou whianga ia o tapua ia fo i autou whaiwai a hinga ia vai whaleiru tau saunga le mu ia o lo whaapeo autou ngā lue nei atunu ia whaitete le maruru ia manisi o vaenga ia wala vale ola manuia ma ola fiafia ia o tātou sa valinga o lo iai nei ala tātou talo ia ri amatalia fo ia se upu whaamalosi mo i tātou i nei fo i tūla le tuan mātou te mavi ia la ua fio o mātou o mai mātou te tatana noa whaasoa i lau upu ia i lau wanga le lei mo lau mātou o fia i mea siri wa e whaia mo i mātou fo i le vi inga ia te oilo mātou watua. Lau whau unga tamā o mātou sahuni e tala noa i lau upu. Mala au atu ia te oe le atua i le suafo i Yesu Kiriso. Se e au mai le upu e tala whiangai mo mātou tangata. Ia e meise lo wanganga e whesoasoani. Ia awao. O wa i mai ma whaatonu mai i mātou. I mea e popoto ai o mātou tangata. Mātou te whaafo i le vi inga ia te oilo mātou watua. Nei ma se iho i le whaavavau lava. Amene ma amene. Amen. O te iloa o whaapeona whaanga solo ia le tātou ma taha upo le tatalo. E le rei vaenga o le tātou sāvalinga ia, i aso le vai aso, ia tātou Bible study, ia le rei fo i aso. Te mana o te tatara noa, i se whaau mai fo i le whiongopa ia le atua. If you want to see it, sow it. A whaia te mana o te va ai. Lulu. Ono le tele o taimi le tātou sa valinga. Ia, o loo iai lava, ia le tūlanga o le tātou, mea na tātou ola i foai. E le tātou lava o langa, o lea lava le mea na e ola mai ai, ia pena e whanau maso i fua mai tutono o lo a inga. Ia, o a whaia te va ai atunga, o iai se moi mitinga ia te oe te fia va ai se mea fau. Pe te va ai se la asanga luma, i le luma nai. Pe te va ai fa o si itia le tūlanga oe. Tango e lu le taimi nei. So o se mea lava e te mana o te va ai e le luma nai. E au ona e lu le taimi nei. Ia la o me se wha te inga wha le whai wha atoanga. Ia o au i whai asa o whasaka ia wha koanga. Ia he ka keilo i e ai o uso ma o tau so ngai whai ala tō maumanga hui e ki ke le o lako maumanga. Ia o ka ikala. Ka kere i whaia e re i saka maumanga. E re kei mega ke mawhawhau e ka fia wa ai e saka ko ngā kalo a ka laku a warungir ko ngā kalo a le sio uso matua na. Ke la kua whai, ka se ko ngā kalo.
whapea sore. Fia mau wasa ko ngā kalo whapea, ke leo ko ngā kalo rau pa manga. Tu sa lau te fia wa ai i se ko ngā kalo hau ai, peitai. E kire i alu ai ko se kalo. O kire ko inga se kalo ngo uora. E aku ke ula mai kia. Kire kau, kuso leka ke fia wa ai sa ko ngā kalo voi lele afe lua afe ia i ke pula voi lele. Peikai, ka kire ko inga se kalo. E fia wa ai, ai ngā kire ko inga. Sio uso lea, sa mana o lava e whaisana whaatoanga. Ke leo langa whaakoanga. Te lor whakoanga la ukama, pe fia e kare ke le, o laka fuli whaapesora. Wo inspire ka i kare ke leo whakoanga. Ona la, o lae, o lele inga lea, sa fia wa aie, ngā lua whailanga, halu koko. O lana mana o ia iaisana whaatoanga, halu roko ko. Pe whapena fo i la le fe au e fia mori atu ona, o le principle le tuspa ia. Te le na whaonga ina Yesu, i le tuspa ia na te whaonga ina ai, ia le la au, e whai ma whaatekta inga. Ono le la au, e le ma whai o nga eski pia le principle le la au. O le la au a ia e le pei le la au o se isi principle fo i le le whatoa a maka ngere ngaruenga, ai alua kua ngei whai mai sau e avea o e mapule. E ma whaianga e laku ngei e apalai avea o e mapule ai te le i tautua mua i te tonu na ngaruenga, e mwhainga eski pia le principle na, i te tonu sa whai ngaruenga. I le atua la, malona fina ngalo, e le ma whai ona eski pia le principle leo le la au, e le ma whai ona e sele, ai te le i te toina. So a whaira te fia wa ai, to loa. A tātou tatano e nei a fiafi, ia, ma whaasoe fo ia, ma whaamoe fo i le nganga o le tua. Ia, whesoasoa ni mai, mai fo i se upo le poto mai a te ia. Tātou te, maua i se, whaamarusi au le tātou sa valinga whaale nganga, i te tonu le. Ora tusi lea, e whesolo na mata upo e lima. Wha upo sfuma le whaanga, wha upo sfuma le ono whai mai. O le mea lea, ua whai mai ai, ala ia oe o moe, na, ma e tūlai mai i e uoti. O na wha malama mai lea, o ke riso i a te oe. O le nei, ia whae te outou ina ia outou sāwa vali ma le wha autauta. Auana i wha pei o e vale lea, a ia wha pei o e popoto. Ia whao ngā ina e outou waso le nei o langa, a wā o na pō nei ua leanga. O le, vaenga leo lo wha peona, tala noa mai e le tuspa ia. O lo whai mai le tuspa ia, fo mai ala mai. O le mea maria, o le tala noa i tangata o lai feala. O lai fu e tala noa i tangata feola. Ai whai mai, o le mea lea, ua whai mai, ala ia oe o moe, na ma e tūlai mai i e uoti. O lai tala noa le apostolo ia e feso tangata o lai feola, ai whai mai e ala mai e uoti. E ma whai ana e ola, ma e manava anai te oti. E ma whai lava na e whaalua lua i le olanga le nei. A lai te oti. E ui lava o lai te ola mai, o lai te manava i te tonu manava i fafo, o lai te maua le ola i le tino, e ma whai lava i lo wola whaalea nganga, e ma whai lava ona e ola, a lai te oti. Whai mai le tala le apostolo, whai mai, ala mai ia o e moi. Ma e tu lai mai, i e uoti, aua o la ina ua tātou whiola mai le o langa le nei, o la lava tātou te whioti whaalea nganga. Wha mai lora tala tuspa ia, ala mai, ma sau se i ola le o langa, e ilo tatanunga, e ile stangata, e wala au mea le atua, e le i ala. Auana i moa tātou le vaenga na leo wa whafangu e apostolo ia iPhone, i le e kalesia i Efeso, ma whai ei, ala mai. Ala ia oe moe, ma e tūlai mai, i e uoti.
o na whaamālama mai ei lea o ke riso i a te oi. Fua mai, o le nei, ia whae te outou ina ia outou sāwa vali ma le whaauta uta, awana i whaapei o e vali lea, a ia e whaapei o e popoto, ia whaao ngā ina e outou waso le nei o langa, a wā o na pōnei, ua leanga. A whai o naele o whaonganga solo o langa. E pei ala oe o le. La whaate i ta inga. E se tasi o le tau tinonga lea se tasi o tangata no sa whaapeo na whailunga le YouTube. Sa whaapeo le tupulanga tala vau se tutonu na le university. Aila ngā lui o la foi. Mituala i o i Amerika i mo university i o ita miti fo i e o i ko kongo tom sa i o a onga ma. La tula tala vau lea. La kula lai fai mo meo ingu ngā pia ta miti i maula ngā maluanga ma. Ia la kufolo ngā ia join i le ula ngā maluanga. E te i ua tupu ise mea supernatural fo i lele pe tupu ai se pena va ai se faalinga. O testimony la tangata le lawa vema Cristiano Jamie tala vau. Fo mai ino ua fo ino le mea, ino ua hai fo le la mo ko ilele. Ai te ua tu lana au fo le fai te ia e maka i le i mo mio MTV ala kama fo le lo JC. Ia o ia la re fo le ua ki fo le e plokala me fo le JC maka ai. Ai fo mai le teimi le nana tupu ai se mea ia te ia fo mai wa ese ala na vai. Wa le o toe vai le tino. Ai pe wa faale anganga ai pe wa spiritual na vai pe se encounter fo le lau iai. It's like a vision. Lau tupu ia te ia. It's up to you if you believe it, but this is a testimony. Whamatala. Fo mai nei vai ai. O lala iai ia. O le ele documentary le na ai fo JC nei lunga le YouTube. Ai la maka o mai fo ile ia nga wo. Ona ia va ai la ia JC fo ile la no fo ilu mo le ala lo kama pesenga. La ngo fo ile ma su e mo mi o pito pese. Fa mai lana tala fa pea o le taimi ai mo ai le pizza sao. O le kemi sao anga e sao ile atua. Ia o la mata umana wo mai ana wo. O la maka fo ile ma ngai el prokala me ai ia te ia. Fo mai na ia va aia. O la e pi e se anga mure ngaka ia nei lumo. E pi o la e nga lua el tangata le tata fatu pese le. O le mea la interesting ai. Le fa matala ino le fo testimony. Fa pea ilana va ai mai le nganga i le tangata le ia fo lo va ai menga ia fo ile from the spirit. I to telo tangata fo i ana wo i maka documentary. Fo mai. Pe yangi zombies. Ko vai le sompi vo ia ka sompi vo le kaka vo ia ua hypnotize vo le sava vali vo le sava vali pe hypnotize ko ale loapo ko ale loapo la ko me ku se pe o la fioki e pe fa pe nga ela no fa mtala e pe fa pe nga fo linga i nei le fa mtala ina me tala apostolo e pe o le a fe ho itanga tala langi le nei ala fe o la va hypnotize ele ti apollo. Lele wingo nata la hypnotize. Ngofo a lesi lumole kere fongi. Umale leia le valu i kula. O la hypnotize makua i le mingoia. Wa, o la makua. La kulesi video. Ko la kulesi. Ko ki kifa pengi. Fa solo pengi is being hypnotized. Ele wa, o la addicted le mele. Ke ia le umai fonga, wa umara kaimi, le ai ma se mea ngawhaia, ngā le pau alo le mea ngawhai. O taulo ma fau le nei tū la, o no se fe au tā ua. I think, tātou fe ala mai, tako mai fe ola leo langa. Live life. O no, let's go read the English version. Mai ai se, New King James for mai, therefore, he says, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise.
redeeming the time because the days are evil. Ia whao ngā tatau o tau taimi, whao ngā tatau o tātou taimi, a wā ona po nei ua leanga. Ona po nei ua leanga. O lau whesili, o whao ngā tatau lau taimi. You might say to me like, Kevin, yeah, ia so whi au ngā me o lo kaimi. That's a good answer. I think it's sira po kalami ngā ki makamaka. O no tangata matamate tātou polokalami, na o tangata e whao ngā tatau o lātou taimi. O whao ngā tatau lau taimi. If I will ask you the question now, po o e fia ile mea na wa e iai, are you happy with where you are right now? Ewa aifo oi ia te oi, ma leola whao ngā ina oi le tua, is that enough? Ai a lau ngā ruenga, wa lava ia le nā. O e fia I le stage o lowo langa na ua e ngalue ai. O e fia le tūlanga ua ielau sa valinga I le nei vai tau. It's time to wake up and start living life. Start living life. Ia e whaapeona e ta pena lau tangata, ta pena yaso lo wola. E le taimi e wala au mai le atua ia te I tātou. I tātou wola masoifua. Ele I whai ale mea ngawala au mai le atua. A whamai le tala le tuspa ia yo tātou whiala mai, meina ie uoti. E au launa tātou whiala mai, ma tātou mai whaatau nuu le whina ngalo le atua. I le tusia Kalatia, pe o le tusi lea lena o whaamalo sia ele. Kalatia o lona mata upe ono, foi mai. Awana I whaasese ina o tau, e le ulangia le atua, awa o le mea luluina e le tangata, o le mea lava lea sele ina mai ai e ia. O se lulu I la lona tino, e sele mai ai e ia I la le tino le mea e pala, a o se lulu I la le anganga, e sele mai ai e ia I la le anganga le ola e whaavavau. Awana I tātou whaapala I le ami o le lei. Awa o na po e tatau wai, tātou te sele mai ai. Pe a whai tātou te le whaavai. A tonu o nei te whai mai o nei te pisi ele isau taimi. Ele o isau taimi e te lulu wai. Whamere tala tuspa I ala mai, whao ngā te taule taimi. O le ke le o kaimi o kako wola. We have all the time in this world. Te le tātou taimi, te le taimi e tātou te whao ngā ina. E o fo ia te au yor ke le o loka kaimi, ka ma fai fo ia wha pākeki loka kaimi. Tele o kaimi sole le kele o mea fai. Tele ia ngā ruenga, tele fe au ma kiuke sole whapea. O le kele o ka ngā ruenga e fai, au sika ngaka, sole, amu ia la ko le engi la ko mea o fai. O le sika ngaka sole, amu ia le engi la ko mea o fai. Au ke loa anga fai nia la ko, ka se maa ngai o ngā ruenga, la tu te maua. E te fia whamalosi le nei aoli, o nei, o le taimi, o le lulu, to te le tātou te fia wa ai ini mea le lei, mani mea matautia, mani mea sili e whai e le atua. E tātou te mana na o fo I whao ngā ina tātou e le atua, tātou te mana na o fo I ngalue mai le nganga o le atua ia te I tātou. Peitai, tātou te le o lulu I le vaenga le nā tātou te mana na o ia. E whao ngā ina I tātou. Te le no o whaia se tala whapea. Preparation time is never a wasted time. A good life is no accident. O lo ola manuia o tangata uma lai ola manuia. E le kei o manuia. O lana sa to tongi le tau. O lana ngā lue malosi. Lana to tō le wha maoni. No lato to tō le alofa. No lato to tole wha ngalo, no lato to tole o la tatalo, no lato na lulu o lato taimi, they dedicate themselves. They commit themselves. O tangata whai ngā luenga, wha maoni o tangata, sa lato lulu. O le upa tuspa ia lulu malo I mata e sele ma le fia, sa lulu, ele te I manuia, ele I ngofo ala mai wa manguia. No, o tangata umalava, o ne ele mawhai o na tātou si kipia le principle, sowing and reaping. E te lulu maloi mata, ai te sele ma le fia.
e te lulu maloi mata, ai te sele ma le fia, e le ulangia le atua, o le alava le mea te lulu, e te sele. E iei nisi la tau te afoi, whako a o ai whaikau, te renga mō e whika ika i la aso, hui le lea o ngā. Whako aka kakalo ai lea kua, whisoa soangi mai laka suenga, ai umale le kausanga, i le i whaikau se mea. O le ala le mea la afso soangi ko i le atua, pe a whaikiri i whisoa soangi o ia oi. Wa ole mea piko sili le ngā o ngā a whaina i tino tangata e afo e mana o fiso soani atu le atua. They want God to help them, but they never help themselves. O mata is just your documentary o le tala lea. O documentary a le sia o kwa manga i tonu o Filipino. Ai le kwa manga o lona to titi a fitu se lau le paunga le a kilo le mamafa. Te lelo na tino hoi le lea. Na maua lola i o se matua la documentary fo i tangata wa la wala popo o la e tau mawhai su e se fiso soani. Maua mele fiso soani me Amerika malanga le lei o umare crew lea malanga umale au whai ngā ruenga o latu umale afoi ma le fo mai. Latu le fo mai i ai o laua la o lai maua le fiso soani e mawhai ai o na whailo na ta o tonga ina i e fiso soani no na soifua malolo ina. Ai o requirements la ole o le taotonga, e ta tauna lusi o na case, leisi se lau kilo, pe a sui lana mea ai, pau ana le mena mana o le fo mai, sui le mea te tausami ai, se ia, awa uma totongi le pasese, o ke nais le teime fai ai lea, ia le taotonga o mea lava, ta pena ka penga fo i le waa hou tau so mea ta pena le crew ma tangata lava, na latu ta pena ina mo tangata lea. Il te mino mua ai, ngo fo mai lunga la kwa manga fo mai ua lei, na a koe sui la umia ai, ma whairo la ai o le vaenga le nga sao atu, ma koe fo i mai leisi, leisi ono masinga, koe siaki mai, po o ale, si po iese swinga, po o lusi ni kilo, lusi lo kilo, ave no e whaita o tonga. O le me wha no ai, wa uma na whaile fe so ania tangata, to tongi le pasese sa tau su e te pasese le teimi ai le eise mea le la will provide pasese hotel everything pa wale pat na fai ai sui lau mea ai se ilusi au case ona fa tau no lo la ia wai le mafai na fai le tau tonga sui longa lusi o le mea fa no ai e le i mafai na ia tu wale mea ai yeah simple thing na fai ai sui lau diet sui lau mea ai o lau mo le fiso soani Sama o lai mana o mia le fisosoani, ai le mawhaina ia sui ala na mea ai lai ai. Ina ua toi fo ia tu la tangata ia no atu e koe asiasi aku ai. E okunga, instead of pa umai lalu, o la lava tupu toi wha apopo isi kei. O vai okunga, koe interview mat fo mai. You know, she was so disappointed. Wai le fia le fo mai. Le fia le fo mai, ongo lewa umanga provide fisosoani. Ai le mawhaina fisosoani na ia te ia. Toi ave ia ile siono masina toi fai ai ia koe kwaku le siono masinga sui lau diet pau ana le mema o mia e kere popore se kau ele eise umanga provide lau sponsor mea e toi o atu e asi na atu lau oti kusa na mana o e malo na mana o e su e se fisosoani lea lau o provide atu le fisosoani ai o lava ia te ia ele o mawhaina fisosoani o ia te ia e whaape nā fo i la le atua. A tonu o lai tātou te whetangisi le atua e whesoasoani mai a te i tātou. O lauanga lue mai le atua i a te oe mawhai atu e tuu le mea lea o na mawhai lea no o whesoasoani i a te oe. Au a te whaia le mea lea o na le mawhai se i longa la vai ave eselo wha amawalunga whako a mawhainga o wha o ngahanga oe whaapea. Wa yei tangata mana o fa onga la to ele tua i lunga i se asanga mawalunga ai musu e tu le pepelo tu le ngoi tu me ia vai nga ia tu le a faita anga mulilua mai si e manga o le faile me sili ai musu e get rid of this stuff o le ala mana o e sele se mea matautia ai le lulu ai mana o na te a sile se mea sili atu ai le o tango e lulu la
e le o tango e lulu so na taimi, e le whaitau se tu spa ia, e le tatalo, e le ola si ola alofa, e le ola si ola whaamangalo, e le ola si ola tatalo. O le ala le taimi e mauai. Whaafewhea la ona pe a whai e. Is our life still on? Guys, a whai e motu atu le tātou live a thing on my screen o lo a. Whai ma drop i a tātou frames. A whai e te ua. Tātou te mana na o wha o ngā tātou e lea tua i se isi la asanga e mawalu ngā tu. Ai ole mea pito i siri na tāua i atu tusalo ma na o wha o ngā ina oe. Ma lo ma na o te lulu. E le tala le no whamatala e tuna ni a whai e te fia mai moa i le documentary na a whai le te arunga le YouTube o ngalo le ingo documentary. Mo meo tangata fu i mana o mire fiso swani and I watched that to a tell leo tangata mana o mire fiso swani. E la tangata. Man, ina ua maua le ava noa wai o kokongi o fo mai ala. Ka i fia milionga i kokongi fo mai e whaia ia tau tonga. O la laua, iei pio lau kamanga. O lau i le fo mai i le milionga lenga a. Like, o lau ta pena me le fo mai. E whai mea umalava mo tangata lea. E le kokongi anga i se pidi le fo mai. Lau kokongi ima sponsor. Ai, e le fesosoani o ia ia te ia. I ulava noti. It's so sad. O le winga fo ila lau tala. O te au mai e li tu whaaleanganga. E wha pena. Te ele teimi tātou te mana o mia i se fesosoani mai lea tua. But we never help ourselves. Tātou te mana na o lea tua e wha malolo i tātou. Ai kako ke le ai fo i mea ai tala whiangai. Tātou te le ola le ola soi fua malolo ina. Fumi lea tua uke ai ngā mea i le kala whiangai mo oe. Fumi maa i le tai e te le. O te iloa. Tātou umalava. We need to make some adjustments. Look after ourselves. Ai le leo tātou tino. Tātou te a. Whawhengo kako ue kala. I kala lei. Ai la tātou te mamai. A whaila e tātou te lulu. Tātou te sele. A whai o le te tausi lau tino. Tausi le leilo tino i mea ai tala whengai. E te sele mai foi. Ilea. Soi fua malolo ina. A whaila o nā lava e tele o tausi a lau tino. Auala e te whaanoa noa pe a e mai. Ona e tangila i le atua, ono nā fo ina e lulua o ile mai. E le stangata, la lava e tau mafa ki nganga whai a koe maua le ka ngisa la mea na te whaia. La lava e whai. Ina ua maua lo i le cancer. Sau roa tangi le atua. Wha mahalo lo mai lo mai. Wha mahalo lo mai lo ka nisa. Nga e loa ai whaukuanga ngai avaku e maua o le ka ngisa ai whaia. O nā lava na e loa na whaia malo mauti noa. Sa e tangoa lulu. E le ulangia la le atua. A whaila ua moa o le kānesa. Soli, sala mua moi. Sala mua moi lumo le atua. Ona e le ulangia le atua. And I also see this pattern in a lot of Christians. Including myself. We all learning from here. Fua upo le atua. El waku ngala vea o e la vea iau. Wani utato o menu pole to ilalo, you know, it's a liaile mele, because when it comes to life tato, na maile upatus pa ia, oa ia faton, e fu ni me ka ole oa. Ya o inga fika ko, Kevin ku ulau ai mi ainga, ya va aile mele fai, ke mai le mele, ai lo le me te mai ai. Au ar tau le afa tau sami ai. Tau si le lelo tino. Lu le. Lulu le leilo taimi. Lulu tala whiangai ma whaonga. O le mea o te whia tala noi foi mai ia whaonga te tau o tātou taimi. Ona po nei ua leanga o lau whesili. A e tango a oe. Oe le te mai mua mai. A e tango e vai lau taimi le aso. O le a le te leo lau taimi nai whaalu i le atua. Mai lau ngā ruenga. Lungo lau Facebook. O lau Netflix, a lot of social media, o ani meo leo langa o nai hypnotize sai oe wa ele whaia. Wa o se taimi ta talo wa le ei se taimi. Le ei ma se taimi e pisi ale stangata, fato a sau ai maka pokala me Kevin, o na wha apea la ia, o leo wa lulu le kaimi. No, e leo lulu ina so taimi, o le te ai, o le whawhanga oe. Le whanga tātou leo la whaleanganga. You are not sowing. I am sowing.
O leo te lulu atu, e te leo lulu la. Whaaftai lea tua nei tu la te mafuta mai ai. But you need to sow. Give it. Ale wo whanongonongo atu. No, you need to sow your time. Alu e wa ailea, so taimi pana noa, alu e te sa ili lea tua, ta talo i lea tua, lulu i lea nganga. Ina ia iai sau sele selenga. Lulu, ona e le ulangia lea tua. E le ulangia lea tua. To tele tangata mana o e whaonga ina, ai le fia o ina. E le fia, lato te le fia maua, se manui, e lato te fia maua manui o lea tua, ai lato te le fia whaia fina ngalo lea tua. Whamai le tala paulo i rona tari i whale anganga o Timoteo, whamai le whale tele, e le na o ipu au no mo ipu a rio, a o ipu la au mo ipu o mea, o isi ipu e taulileia, o isi ipu e le taulileia. Whamai la ia, a o le ipu, e fili o ia e whaamamaina, ua tu e se ina, ua whaasaina, mo le atua mo lona fina ngalo. O ipu umar whale tele, e iai le mea taulileia, i rona whaongaina, e iai le mea le taulileia ai. A o le ipu lea, e mana o lea tua e whaonga, o le ipu le na e fili o ia e whaamama. E fili le ipu e whaamama na ia, e le fili e lea tua, e fili e le ipu ia, ia whaamama ina o ia, e tu ese ina, ma whaasa ina, mo lea tua, malona fina ngalo. To tele tangata ta alo e mana o ia, saka alo laka pi, e manga o e fia peo Michael Jones. Ai musu e kolengi. Ia whaafewhea langa, a veo e ma Michael Jones, pēr whai e ke le aru kolengi. Lulu, e le aise kama ka alo lau i loa lau langi ngei, ngā lulu ngā whelua, ia ke i awa lau i loa. I'll read you some of the athletes, nisi nei o afoi, o la tau saunoanga i lungo le afoi. Ina ua uma la tau careers, o kama Michael Jordan, to kama read mai le vaenga lea ia se tasi o afoi. O upu ia peo se quote mea Michael Jordan, kako ilo uma Michael Jordan, mo la tau ele iloa, se tasi o basketball player lau ilo le lau langi. O tātou ilo uma, e ka uloa Michael Jordan o ke iloa o ka miki foko awhangau mea ngafi lai la ko ke iloa. O la lava e lau iloa le ingo le tangata ili tālonga. Ai whamai le amatanga lava soifuanga o le tangata, sa ile teimi na afu, kuri e langa coach e afu, ele ilo afu, ele whaka aloa ele anga ka alo. Whamai alo la, ia whamai au ma le po o whaile mea leo le kuma, practice langa kongi. Aso uma, practice langa kongi. But I want to read you this whamai. This is Michael Jordan, this is a quote from Michael Jordan whamai. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times, I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life, and that is why I succeed. E le ai mas tangata o le teimile nei o tūlai mas tūlanga maualunga, ngā sa o umangi mea ngā whaia, pe ngā le lei umangi mea ngā whaia. Pe ngā, pe o kaimi umalawa ngā kongi eru aku. Sa o konginga. Whame o kaimi uma. Fia, iwa afe kongi misi le kaimi a koa langa korea lenga iai. That's a lot. Tolu se lau ta alonga whaia inga. Luas furuongo kaimi ngā wha amoe 26 games ka alonga ia ngā wha amoe moe ele au o kongi a Michael Jordan se kakaunga mahalo ai. Ai kongi misi. Ai whamai a. Whamai langa whaio whamai. And that is why I succeed. O le telo taimi e maafua ona manuia tangata maua finau ia awa onga, maua whailonga maululunga, ele onga whaapea vakuat pepsu enga se lau, over 100, vakul pepsu enga se lau, no. E iei kei me vakul pepsu enga ngare wha iwa kesi male 5, o vai 5 sfuru o vai se lau. Ele kei me o kei loa ai nga maka nga fiola mai, ai ongi sio lako pepsu enga ai kasi o vai se furu, le amatanga o lato wola mo soifua o ina. Ele I whaapena fiola mai se lau pasengi, lei o keimi umalava, o lana tele me se. Ai o lona ese ngol au vaenga la, ma resi vaenga ele o mongi lako tikui, o ngol au vaenga la, they never learn to quit, ele I vai. E ui lava o lana fail, lana tauma whaia.
La lava na tau mawhai. Whamai le tala ka malo Muhammad Ali. O ka koi loa ka malo Muhammad Ali. Ka mafusu lau I loa lau langi. Whamai le tala Muhammad Ali. Whamai. I hated every minute of training. But I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. I hated every minute of training, but I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. O leo te au mai ar whaata ita inga lea. Mai tangata o lana ola fina finau, lana lu ma sele. Tangata o lana mana na o na yeile mea o lana nau iai, la tu te fia sele ina. E umakako woli ku whaleanganga ono le tala noa tuspa ia, lai tala noa paulo e whaatusar tātou tāmo enga I tangata tāmo moi. Ai lewo au maia ni tangata na whiola I leo langa le nei, e whai ma whaata ita inga ono la fo ia, pe ila fo whaatustusanga le tuspa ia. O lana la toa fina finau o lana yele taimi e wai le ise sea e alu I meo o training. Pe os kamo Muhammad Ali a kongor kelo kemi wa le lava. Kelo kemi ala mai ai la fu ifi ainga ye se potato chips ma se ice cream ma le kelo me ai langa manga o ai ai alanga discipline. Ala merka ova pele kile ai me ai le ke langa le ye o le ke kolengi o le mero ke manga o ai o lana yai le me na mana o ai na lulula na alu lava fa mai ia o mingu ke lava o an kolenginga e makua I ika ia ele fia ai. O lau fai lo o lau fai fo ia te ia e sili lo safa I le taimi le nei kolenginga ona ala te ola o oil champingi. I think he's the most popular boxer I le lalulangi ka malo ale. Ka malo le Muhammad Ali. Ele oskili sianga alu ngola ukala ono lea o le atolo no langa I lana tamu enga. Te tu mai le tato wola fa le nganga. For mai let me read you one athlete or Serena Williams. I think she's a tennis player. For my luck has nothing to do with it because I have spent many hours, countless hours on a court working for my one moment in time. Or kingele o sempinga lo langi lea irkengis. Te whalongo mai for mai. Luck has nothing to do with it. Because I have spent many hours, countless hours on the court, working for my one moment in time. O le tele o taimi, ngā le fia, kasi ale kaimi ngā ka alo ai. Ai o le tāpenanga le na whai, o le kele I o le tāpenanga, aso umai usu le court, aso umai alue kapenga, o la lava kolengi, kako kele o ilo aku, le lava kako kea, ngofo ilu mo kako Facebook mwhapengei. Ngofo la lava practice lava skengu Serena ia, whapengei kua lea, keimi uma, la lava alu e whailanga luenga, la lava whapengei. Nga onga kako maka I le ka Serena, sampingi Serena whamai lesi, e ka fia pei o Serena. Wavenga fia oso fia pei Serena, ia whawhenga Serena o lai whapea. O Serena lai practice whapengei, haore ngei lava, o kei loa a whasikau wanga lima kua, e piko sidanga wavena o lima kua. Ile wave o le leifo o le practice o le whapengei ke miuma. Ai ngā onga kupu lava o lau si fo lunga le po Serena, kangi Serena wa, ai vale inspire liska ngaka whakaalu loa. Fwe mai so, ka fia pei a Serena Williams o le tele o teimi ka ke maka koe ka ngaka awheleki, inga o ka mo e merka mo Usain Bolt. O te ilono mata fo ile tala anga fo le langa o le tangata, o tangata le o fwe mai, o kaimi umai alu ai ile gym, me ile teimi na maasai ile, si tu lo le maso le vai. Il whamatalanga la ma sai le maso le vai. Ai fa mai ele ia. Ele I fili e whaavai ai. Tele yo manguanga. O si keimi ma peva le vai. Fusi fo le mea. I keimi ai manu ai te mo tapenanga. Ai inga o ka mo ele olimpeka. Nga olea. Ale power keimi nga mo e pe nga ole. At least 10 seconds. Le kapenganga a koa len ka moe, war kai mer kamanga I less than 10 So this whole time na prepare ai,
just for that one race, only 10 seconds. Ai ora ka penganga, 5 years o ka penga. Ka penga. Hala ke mi umo, discipline alu le gym, discipline alu le gym. Ha. Inga waka mo era ka mo malo, have a ile inspire le skanga. Ke ia fo me ka fia peia, o le mea la le tupu i tangata ke risiano e le taimi le nei. To a tele, fa o ngai fo loe le atua le fo mai e ka fia peia o ai mai. Ka e ma fai ona e pei o tangata na. Yes. E ma fai ona e pei. If you want to see it, sow it. Lu no le taimi le nei. A fai te mana o e fia fa o ngai na o e le atua. La le me te le lu e lo le taimi le nei. Awangi whakwa e alu e whai kauru kusipa ia inga ua whai maile a kua o le su e sa whai whai au loku lea wha mai orke mi kongu wala ngei a maka su e lola kusipa ia ia a koe su e o le ale kaimi a le ala umea na whai le taimi le na whai mai le tala le tusipa ia hei ka koe a koe koe ngā right? I tua le tusi a Efeso whai mai le tusi a Efeso o le mea lea ua whai mai ai ala ia oe o moe, nā ma e tūla i mai i e ua oti, o na wha malama mai lea o ke riso i a te oe. Ole nei, ia wha e te outou, ina ia outou sāwa vali, ma le wha outou uta. Auane i wha pei o e vale lea, a ia wha pei o e popoto. Ia wha o ngā ina e outou waso, ole nei o langa, awa o na pōnei ua leanga. E iei le māsanga piko i siringa le leilunga oi. Le iei ngei le o langa le ngei. Uko vai le māsanga nga. O le teine i noi a ana i loa. Malona tua ngane i loa a foi. Se i o ma le teimi tala fia ngai. O le māsanga le nga. O le kinga ngoi a ana i loa. Ma le teimi tala fia ngai. O le māsanga nga. O le mokwa le leio nga oi a lau vaenga nga. O le gaming ei, o la lave regret le skangaka nga ngafi fo mai angai loa. Malonga kua ngange la lea, se iyo o maskin kala fia ngai, ia e ia le kaimi, ale akua, ale akua, se ia le kaimi kala fia ngai, o le masanga le, o le makua ngoi kaimi ya. This true. E umai foa e angai loa ia se yo mar kim kala fia ngai e angai loa se yo mar kim e ke le maua se kim kala fia ngai le olanga le ngai e ke fa pe ngai ya ngai olanga e le ai ma se kim kala fia ngai o ngai le i fa se kim kala fia ngai le mo oi no fo me le tala le tuspa ia awete va ai le ao ne ele lulu for my don't observe the clouds so that you will not sow awanga e kuma maka ile au ngi ke u elu o la tara no la fai fa to anga ile ke me oso ko fa fo le afo fai fa ko anga fa fo nga molu mai fa fo malanga sau malanga kolo pa malanga banga blang sa pelu ma me fenga luenga mai manga sai ko la lulu nga sau wa ia kunga ile wa ia kunga la wa maka nga fa auli mai mo fo mai yes i lulu ka au asia la nga lo ve kunga la akimu o le ala wa kilo wa fai lava ela na va ai le kimu fai unga ala ile kimu se alu lulu pe kimu pela lulu pe lulu pe atonu ele taimi te va ai fo ai ele tala fia ngai le taimi Kevin ya se imo so kai mi avango se imo angai lo se ilo so se e ala kai mi o ke avango ai e ala kai mi o ke avango ai e ke fiu so kai mi avango pe a fai ke le fai so kai mi avango you have to make time. It's a tauna e fai, tango e fai le taimi. A fai te maua le taimi e te fai ngā lue ngai, le taimi e va ai lau Facebook o le taimi e va ai ei lea, a fai o nai ei taimi na, ke o whala ui le ei o se kaimi kala fia ngai. O le pepelo ngā ki Apollo, o lo o faa ta amiloa le tele o ke wisiano. O le ko o lua le masanga lea, o ana i loa ma taimi tala fia ngai. O lea lava la, e kako ke ngofu anfo mai, e ia le kaimi. Ia le kaimi, se o lava no so i fo singo le ulu, la fa mai ko kiki ha o mai le kaimi. Ko kiki ha o mai le kaimi. Se o lava ina singa a ko le ulu, ko kiki ha o mai le kaimi. O le ara le kaimi. E o mai le kaimi, sa ulu le ska ka fo mai, le tua. O te ofo ina atu lo ola a toa lava ia te oe. Au fikus furkau sanga.
Whawhianga o la ako, o le o la ako a lawa ngoi. Wa umanga ngoi el ti a polo le fitu se furu tausanga, ngeila, o le ale umila ka koe le soifua. Le fatua avele ola ile atua, a lawa, ele otoe te le se taimi au na ile atua. If there's any time to serve the Lord, it's now. So now. Never too late. I heard that in my spirit. Never too late. Peke whai mai o au lewa lima sifuru. Never too late. So now. Au lewa owa. Lewa varu sifuru. So now. Ke ro kaka ngoi aka lepo le kon kuspa ia. Kumalo ka lepo. Whamitala tu spa ia inga ua. Sa ungi hoi ko kongo afoi. E oi to tonu o kanana. Whameo kaka leo ka lepo ka iara kaua. Ai whamei e alu e kau. E alu e kau o lai alu malanga. O lai alu malanga au penga. Ele ia. Sa alu, walu se furu kausanga. Ai alu e kau le kaua. Never too late. Sa pe onga walu su kausanga. So now. Ai lulu nei, ke laku lunga langi. E whamei, sole, sa o sole. Skamo Kevin, sole. Anga whamei o Kevin. So now, o lai ele mea lai ke investi ai. Lai ke investi lo tau ile langi. Ai, never too late. E te le ngau ile atua. Te le ngau ile atua. A whaile te fia wa ai. Lulu loa. Se le kaimi a ngai. Ke mi kongu wara ngai. Ke mi kongu lawara ngai. Kakaulonga e lulu. Te loa e ala na manuia pisinisi a tangata. Ele ona fa apea na fana nau mai e special ile atua tangata na. Wala inga whainga lako pisinisi manguia. Hei, ele kaimi nga whai ele a makanga ele i mose pulo fiki. Whai. Koe alu koe whai. La lava na whinau. Le mo se polofiki mo. Mai le si aso, le si vai aso. Pe ngā o le lima ka la se polofiki. Ia koe ongo sai. Se iho ongo maua lea. Se furu ka la o le si vai aso. Koe ongo sai. Maua le. Toru se lau le si vai aso. Ongo sai. Se iho o lava na wha solo solo ilunga. Lana tupu lava. Lale upo la tuspa ia. Fo mai e to tole fatu. E mua oso na funga. Fato a oso lo na fua. Fato a o mele meta o le selenga. Ele se me ke fai ku lol pisingisi ngai, mo wala milionga ka la ka yao. No, ele natural na principle. O le fako a fai nei to atele o tangata ya ke ro over ai ngai le. A fe le la fa ngulungu mar ke mingi lo fai. A fai o kero kanga ka ile mo me ole a. What do you call those online social scheme foi? Le mo me o tangata e afoi. E ke saying the big coins and a lot of those things. Leo mai faali mai mo o kupele ke moa ke faile me lea mo kupele ngai subscribe tangata ina lo I. O ko kele o kanga ka wo sangi ai. Because o lai o la to ma fau. Le me ta o quick rich. Va vena e mau mea mai ai. La fa kalia. Le ima se me o maua. O la lava e o la ono le mafau tangata. E lenga lue, ai maanga ia vave, kupe vave le mea na ole tupe vave le mafau tangata. Au ale whaavale a o tau. Au ane I whaavale a ina I tātou. Lulu. Go and sow. Alu e lulu. Hola le principle na mai e le atua. La whauai, kele, mea o ka, big coins, o le mau coins, o isi mea o afo, o products, I don't mind. I feel like if I era pisingisi nga ke mangui ai vi ia le tua langa o teiloa o na fu e te alu telenga ruenga o le te alu e fai like alu saulau products o like fina finau ai ila leska nga na fa mai nga subscribe lawa va ai le sau o le tupe fa mai nga subscribe pa ma ngai o le mianga ngai o le ko a kele yo ka nga ngo mai foi mai ka ikara nga mea Kevin sau sengi me o fa ko ai so kupe sengi fo kwa le fi mai mau asa kupe I say, because the principle of tuspa never change. You have to go and sow. If I maya, say, e kere koe whainga ruenga pe a whai. No. Okay, alua ui e whaine mea lana whamile tuspa sow. Work. Whainga ruenga, lulu, ma e sele. E ne ngaka lai ke manguia la longei, ala fu e maualo manguia le langi. I say, whamile tala tuspa e te a. Olo o lea, o lo langi le nei, te whai ma oe ma mone. Whamile o lau e lulu, o ila i meo le langi. E tā ua la, si tātou wole le principle tu spaia, tātou wo so lulu, our time, mea umalava tātou te whaia lulu ilea,
o tātou taimi. Pe a whai tātou te whiawa ai o tātou manuia. Auana I whaavalea ina I tātou le sau o le maua. O ngei mau mā keki ma whaingo ngei mau mea. Wa whaase se ina I tangata. And I'm saying this, o te loa, o le kele o e kalesia wala ko whai. And I am not afraid to say this. E le o se principle a lea tua. No. Whamai, e maua lau ka avale pe a whaile mea lea. No lola ia, o ngai a inga e le I, o siro makua o la e kau waki nga e longa a inga. Whamai, a mai le kupe mai, kong ia vave ngala kuru kupe. O maua la si kupe siro makua le nga, si e kali mai a. O avi isang kupe ngai kaimi. Le ai, e o mar kaimi ngai, o la la vai whaakali li siro makua le. Sau lola ia whai mai, ia la ngai le ngalu rue, ka ngaka e ese le pai e. E ngale o mai, o mako la kou e flow vave kuru kupe. Mai mau pe anga wha pe whai le kala ngai le amakanga. Whako a whai ara kala ngai ingo ua whai kio ka ngaka le mo se kupe. Ai ana o la vai toi a o tangata. Hei, ta whai o e mai mo mar te min nei, alu e ngalue, alu e lulu, sow your time. So, ngā lua ngā ruenga, o te lei loa penga I se pese ngā watu e lea tua ia te oi. O ngā lavele I usua. Usu lau pese. Ke loa penga ko fia o lea tua e la unga se la unga. I wala au me lea tua e I la unga le mea na whai atu ia te oi whai. E le tasi o tangata no whaalongo whaamatala ina nei. Whaapea, o le lau whanua pito I sili o na tamao a inga le lalo langire nei. O le whanua tanu. O le mea o lai tanu I tangata whiola. Ono le tele o tangata tālenia na wala au mea lea tua e le I whaonga ina la tu tāleni. E le I aise teimi na whaonga ina I o la tu tāleni e o lai leo langa le nei. O tangata umala e mau mea le teimi le nei. Tangata ta alo tangata pepese tangata mafua na mau mea ono o lana lu maloi mata. Lala o sele ai, no lato whaonga haina re tāleni, lana o lato whiola I tāleni nana watu e lea tua. E le special a tangata na e iei fo ile mena watu e lea tua ia te oi. Oi I wala au mai lea tua, e le I usua le pese nga whai a koe usu, e le I whai ar pisi ngisi nga whai atu lea tua ia te oi whai, e ke le I o le tūlanga e tatauna, e o le ngā ruenga na te ngalu, e le I le opo o le si o le ngā ruenga, a ngā lave ke mangaku wa e lava I ngā. E ke reiro po o ele se fai pisingisi piko I siri o ngā. A ngā lawa fai akure a koe kio e a makar pisingisi a lawa mai. E ngā lua e lengi e kua I whawhenga a makar pisingisi le lua e lengi. E mua toto, oso na lau, saurola I o lona fua, se I ho o ina sele. E le mawhai o na tātou sui ala asanga o tu spaia. Alu e a maka a whai akure atua ia te oe, e whai se pisingisi whale o loa, pe lua e lengi, a iai male atua, whai akula o kala ia ke oe, pe umai whakau sangar ngei, o lau supermarket ki ngau kūru mo lo whale. E ile a ingai o le matou nuu, oi I vaitele, o le a inga na yasola, o lokunga, o lalo le mango, ngā whaakau ere ke pua. Whaakau ere ke pua e masangi au sa umau ke alu, le whaakau ke pua. Ia o le whale ia back then fo ile, le whale alo si a inga. Ia na o le whale a fo ile a ngā o poua, fo ie whale sa moa, whale apa. O lo tu e la tunga I le, tau sanga le na te nei, whale pālangi le ku mai kua, ai whale o loa le ku ruma. Ai o le tumu I o le whale o loa. Ho koe ma fau loa fua. 10 years ago, le no, au kere eluese mai sa moa, ngo ka whaakau ke pua ai o lai wange ka miki fo le whaakau la le mangor ke pua, e a kua ka ngaka whaakau mai asu sa. A le o koe laku ngei, le ngakor whaloloa, ala se whare pālangi, ai whesidi e koe, whai mai, sole, o ke pua a le nga whai ai. Ke pua a le nga whai, nga whao ngā le ka lengi langa iai. O lo makua le whai ke pua, la laua, wa mangu ia ia la inga, le ngakor ke pua, a laua, ke leo whaloloa la iruma. Ai koe pasi kula I ngā whaloloa, ngai whaakau ke pua ngai vai kele, ngai mga kua lo kara lo kwhai koe ngei, e le I whiola mai a, ke ia wa whai se whare pālangi, whai se whaloloa ke le, no, na a mata mea na lulu. Sa ele kemi whaakau ere ke pua, e fure kemi ngā aifuai ka ngaka ke pua. La lava na whina ue whai. Nga whinga au lava, sa nā tia lava lea, le lima vai, wale kele o iskala iskaka mai, e o le lima vai, ia, o lea, ene mea la mawhai, whaafewhenga mawhai, whaakau ke pua, ai kākau ke le mawhai. Whaafewhenga mawhai, ia tangata, ai le mawhai. Tō te loa e le tei, manuia tangata o onga, ma tangata whai pisinisi.
ole ese senga, because they learn not to quit. La lava na tau mawhai. E ofo i urunga li. E lei ma se urunga li e whiala mai ai kai au uma, o lai fo Amerika ko inga loma kua, oh, I love you, baby. No. E le kei mi ala mai ko inga wa iku loma kua, ko hare fia kilo ko inga loma kua, whali wha pengi ko inga mai. E le wha pe every morning in love ko inga, pe ala mai loma kua wa ai iku ko inga, oh, maka ukia kele oilo au le no. Hei fo le kei mea, e misa i fo. But they learn not to quit. E a foi, o lana fili, a wana i wha vai. Wa iai nisi e o mai foi le wha apea, you know, for me, te lo, you know, been counseling a lot of marriage. Getting kākai o mai foi le foi mai. Kevin, ko lua wha apea. Saule wha apea. O ka ngofo ale o ko whai, ko kikia ko whai aku. Kako umanga ko ngol vaanga. Usa umanga ko. Ele ai ma se senga. Ele wha apea was special se ha. Ele wha pe was special se wha fika audio la urungari. Hey, misa, gave she me Kevin. E ma ke misa fo man ma ko wa inga. Hey, ke mi we argue pe a whai ea. Ese mea la umana o ma tu a inga man me te mana o ai. But we learn not to quit. Ai ele te mea. Ese fo i manatu. Io na fi na urola ia. Io oisi la. Oia, a whainga lua misa lipu kofi. Malia lau loko. Ngaka i lipu kofi lua misa. Ora misa lipu kofi ke ia leu kala ngoi fule a inga sko inga. O le nga maka, kusa nga maka le misa o lipu kofi. I le fa suka le kofi. So le, ai oso me ale, oso mai ia, se i fa nga la mako i kupa. O le mako i kupa, e se fu la ko winga. E se fu la ko ia, o tinala, i fu li kupa nga o tina, kusa nga sa misa lipu kofi. Lo fa ya ko inga. Shh, hai me nga le fa suka fa le ele ki. E fa mai, maku so ole ki, ole winga nga lo ka ma o ko uma ko ai nga fa pega. Kusa nga vaku le vesiri. Ole pu kofi. Ai sound a reply, e la vea ko mal ka ma. Alo ko i markinga. Ke e fa pena, e ma fuala na tatou. O ngali. Ele special ele lo ngali fa pe o fa fika uri ngai kupu lo ngali ele o kupu isi ngali ele ko kupu o mai ngali ko kongo lo langi ngai le mera ngai ele ise me ka they were happily married ever after le ai ole saying le ngali Hollywood, not in the Bible. Ele fa pe e a foi e umolong fa ipo ya happily married after married ever after ola uma luava yaso ke alu lesi luava yaso ke mo me ngali fa married lo ya fa Hollywood aling e ai pe pelo i ka ko foi lele la ma ko ka ko ngale si fa pe ole ola sanga le urungali ole ola wa o ko le Hollywood ka ngaka lalangi o mai o me fa na wale tua le me ka ole marriage and yet ola ta atia tu spaya ma nga yo simple yo principle to spay yo umana mai ele atua. Ele fa apea la people stay married over 40 years or 50 years not because they in love every day but they learn not to quit. Na fili e aua ne ia fa vai. O kaimi uma o lai fia misa. E foi kaimi misa ai a la lavana fi nau e aua ne fa vai. La lava na ta ofi le mena fa yatua ile atua. La lava na fa malosi le mena fa yatua ile atua. O le fa malosi mo oe. A fai te fia va ai le manui o le atua ma e mana oe fa o ngā ina o e le atua. I se isi la asanga. Lulu le teimi le nei. Te loa no fa alongo i se tasio au na le atua na la unga e fa apea. A fai e te le o fia i le mea na te va ai i ai. Suila le mea lulu. A fai e te le o a foi fia i le mea na te va ai a fai ke va ai kunga e se alfa finge. Ele e kaule fa sanga le mai finge ya oema mai le o anga le a fai foi fa fine o e va ai to tamaloa ele o le leilea. Le respond mel tamaloa pe ele o a ele o le leise fu mel tamalo i lau marriage. Fa fine suila o mea lulu. Tamaloa sui foi le me lulu e oi. Ona ala na fa pena le fua, la nga ese le me na te lulu ina. La te lulu ina upu maso a.
na te luluina le whaamaualunga, na te luluina le anga i le fafine, na te luluina le sawa o le mea fo ila le nā, e la inga e alu aku, e se a fua la e fua mai, ono le fatu le te luluina. A whaila te le o fia i le fua na te vaai ai, sui la le mea lulu. A o ina sa o le mea te luluina, e te vaai a fo i le fua na te fua mai, fa mai le tala le tuspa ia tane, a lofa i au toa, a vaa. Lulu le alofa. E le o fai mai le tuspa ia te alofa i lau a vaa, pe ale lei. E le o fai mai fo e te alofa i lau a vaa, pe a fai e le lei. Wai ei le skangaka, e fai ako e alofa le a vaa, fo mai Kevin. Si o le nguku oso le fafinge. E le o fai mai le tuspa ia te alofa i lau a vaa, pe a fai e a. E le ngutu oso. Pe ngutu oso. Pe le ngutu oso. Alofa, o le whaatonunga le nā le atua ia te oi tamā, tane. Love your wife, doesn't matter, full stop. Husband, love your wife, full stop. E le o whai mai, love your wife, pe a whapea. Love your, no. Tasi a o line te iwa e alu le langi. E le whaamasi noa la e le atua la urunga ia oi, i le ta upula lunga li, i se sia whai upu. E whaamasi ngō la oi whai upu na, Kevin, na e alofa i lo kōlua. E le mwhai ngō whai aku. Le whawhinga le vai au mai o. So le ole makua. No. E le o whai mai le atua Kevin. Alofa i lo tua lua pe a whapea. E iai lava le mea wa umana mai e le atua. Le kai lines na mai e le atua o te alofa ai. Whaliu lola ia a. Whaliu lola ia. O le leina lao le alofa. Husband. Alu o ea. Makua whailo alofa. Makua ka penga le leilo walofa. Whailo walofa i le lei ono o laua. O le mea le nai whamasino i nei o le atua. And all the man and all the women say, Amen, brother. Amen, brother. Kevin i whawhinga, yes, Kevin. Se whai mai alka maa lore. Pe o kai awa rufa ali non ko rufa. Le wha mai le la haunga upo le tue whaapea. E fui lau pats tina. Whaliu rola i o le upo le tue whai mai whawhine whaalongo ia o tō wawa. O ia o tō tani. Whawhine whaalongo ia o tō tani. A ho nei te lor ta maloa. Tasi ale me mana o ta maloa i lona to'olua. O le whaalongo lona to'olua. O le whawhine. Tasi ale me mana o le whawhine mai le ta maloa. I a lofa lona to'olua ia te ia. Kei loa a o nga e whaia ta male a lofa i lo to'olua. O le whaingo fie i le whawhine o na whaalongo. Ma e whai i umma kulau kala i le whawhine. Ai alu le whawhinge whai me lau ki o le sua mali. Kei loa, e aho ngenga e alofa, o le whaingo fie i ona, ona e le umatu lau tala, e ke wa ai e alu whawhine whai me le au, e whai ma le loto ato a sea, lana te loa, e alofa lona to o lua ia te ia. Ia, focus a tātou ia ta mai le alofa. Na e wa ai la, ia lulu pe le alofa. Lulu pe le alofa ke wa ai kua, e se a wingo le whawhinge. Lulu fa martala tu sipa, ia aua te wha vai le whai o le mai afoi. O le mele le in due season, e iai le taimi e a, e fua ma iai. E iai le taimi, the Bible never lies. E le pe pelo le tu sipa ia. Foi mai aua te wha vai le whai o le mele le, e iai le taimi te lulu wai. E afo i te sele ai, au e lulu le alofa, lulu o le isi melea, e tele na wha vai e tangata, e lulu va ai tue le o fua mai. Tato atu tua karatia, foi mai, foi upa iwa. Awana i tātou wha pala i le amio le lei, awa o na po e tatau ai, tātou te sele mai ai, pe a whai tātou te le wha vai, a whai o ngai ke lulua kwa le alofa ke vai kwa le o alofa mai lea, e le o alofa mai le, i le whawhine. Lulu pea. I say, awa te wha vai. So pele love. E iai ale teimi e sele e le love le na. E le osa upu. E iai ale teimi a fuai, ona na whai mai tu sipa ia. Wha pena fu i tātou tina. E le o whai mai le tala le tu sipa ia. E te wha alongo i lo to lua, pe a whai e a wha maoni lo to lua. Kevin, o le whai a mio yo le ka loa. Yes, I know. E le o whai mai tu sipa ia e te whaalongo ai, pe a whai e le lei. Whaalongo i ai,
pe a fai pele lei whaalongo. I'm telling you, a whainga ke whaalongo o le whaingo fia i ngā lofo loko o lua ia oi. Really easy. O le whaingo fia a tonu te ua whaapea mai whawhine i afo i lātou i tufo mai. Whaingo fia ia au kou ia waifu mai whaalongo mākou. O kou ia ngā le alofa. Mākou le whaalongo e whainga kā. Kei loa, o le alofa o le whainga kā io. Whainga kā fo i le alofa. Amen. E whainga kā fo i le alofa. A ola na whaamasino o e le atua. E le whaatama, e le whaamasinoa o e le atua i lana whaatonunga na ave i le whawhine. Ona e le o se whaatonunga na watu e le atua ia te oe. O le whaatonunga le atua ia te oe tama, a lofa i la wawā. So o oela, e whaamasino o e le atua i lo wa lofa. Full stop. Mea ia masisi mei tu atu. No but. Whaapena fo i la tina. Tina. E le whaamasinoa o e le atua i lo wa lofa. E whaamasino o e le atua i la whaalongo. Onga o i nāna whai atu le atua ia te oe. Fai, a fai la te su ea se fautuanga wha le atua, o le uportu spa ia, ta mā, alofa, tina, whaalongo. Lulu la tina le whaalongo, lulu e ta mā le alofa, ke wa ai o iai le manuia o le ainga, ke wa ai o iai ea. E se le matongo fie, matongo fie ia, o vaenga ngai lua, o a lava la ngisi fewia, inga mawhikamia inga o ngisi mea, to tele nisi fo i, they always ask for, counseling of marriage. I have no other way but the Bible ways. La ufa maltus pa ia ma, that's the answer. A whae tele o fia i le fuanga e fua mai lo kolua, sui le me lulu. Lulu le me le fermentus pa ia. Lulu iai. There's no perfect marriage in Neolanga. I le ise unu ngā li e manu e afoi. But they learn not to quit o la lavea. Aso uma. E le o fili e whaavai. La lave fili e lulu. A whaia te le o fia i le meo lo o ewa aia. I lo o langa o lau unu ngā lii. A whai fo e te le o fia i le mea nā ua i lo o langa whai ngā luenga. O lau, sui lau wa ai. Ma lulu. A whai te fia wa ai ai. Lulu teimi nei. E le isi si kei me ke lulu ai. Now is the time. Awangi e whaakari se i o mai le fianga whako ai anu sa ili le atua. Sa ili lo le teimi le nei. Now. Nei maka fia gaming ngai lo valsu kasi i New Zealand now gaming ngai maka i lo ko kuaku foi kai ao male fai ia lu le taimi lu i le tatalo to atuli ana pongi fai tau le tuspa ia au ko fai kau i porokiki sa mo lau ka ko i lo ma lo le fast ia ko fai kau i fu ngisi me wai le au nga mo oi fai kau lo kuspa ia wa umungi me o kupu i o me nga wala ina fia ma avi fu tatu taimi fai tau tatu tuspa ia o to o fia fa nga o to le atua ma tatu umalava la o fia fa nga le atua ai le ready mo levang fia fa nga ala la ve le ready ia sau le atua fa nga oi o la o e ready fa manuia le atua lulu now ia mo so silsilenga ile lumanai le tol matou tama aftaila upu aftaila toi fa manatu ia te matou yo matou lulu ile teimle nei ini yo matou sele se manuia mai la o fio fa manuia oilo matou batua i me sili wa e faia o la upu fa manatu yo matou tangata o oele unungia o le lava le me matou te lulu matou te sele ina fa manuia la o fio yo matou tangata matou te fa fo ia te oile vi inga i mea sili wa e whaia, ono suafo o Yesu Keriso wa ole ma wala awa tuai nei. Amene. Whamanu ele tua ia te oi malau sāwalinga, ta ile tua i loto wola, ma loto soifua, ta ia tu ia, i se aso o mua, ia ar tātou whamalosi le nā, a whaia te fia wa ai i ai, lea lava se meo e nau e te fia i loa, mai le tua, lulu taimi. Lulu i le tua, mai le tala tu spa ia redeeming the time because the days are evil. For mai o tātou whao ngā te tau o tātou taimi a wā ua o aso nei ua leanga. A ua le mai maua le taimi a le atua, le taimi na au mai, pe ono whai atu o le maasanga piko siringa ngā oi lalo le lale nei o ana i loa, ia mala ukama ngā a foi, monono tua ngane na o taimi tala whia ngai, ke fiu e whaakari se taimi tala whia ngai, ia male ana i loa, nā lave regret le isi, for mai i angai loa au ke whai a ngafi mele, never too late. Whai now.
Whailo le teimi nei, whaamanuia le atua I lau sāwalinga, ta ia tu loutou soifua, ia, ma lo nei ola I se aso mua mo le teimi nei, tātou toi whailo ai, I le alofa maleanga le leo le atua o Kevin Luiva le nei, alofa tele mo oe, wha soifua ia. Let your sweet aroma fill my life, fill my life. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Oh, in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Oh, let your words speak through me. Show me things I've never seen before. And Lord, I'd like to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Make it right. Yeah. They start shining out on me. Let your love shine through me in the night. In the night. Take me back. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back. Take me back, dear Lord, where I first believed. Whoa, take me back. Oh, take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Yeah, take me back, dear Lord, where I first believed. Jesus is the answer to all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. I said soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King.